Ikaze mu makuru yacu atari ivumbi kuri Nolaye aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Amakuru yacu yo kuri iki camunsi rero tubabwire ko Kagame yisobanuye ku mivugaho cyangwa se u Rwanda ruregwa ko rubangamira amadini ndetse n'ubwisanzure bwo gusenga. Ibi yagiye bishinjwa nyuma yuko leta y'u Rwanda ifunze amatorero n'amadini hafi menshi cyane, utabona umubare. Leta zunze za Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga ishinja Kagame kuba adakunda amadini ndetse abangamira kwemera ndetse n'iyobokamana. Kuri ibi Kagame yaje avuga ko rero atari byo yaragamije, ahubwo ngo agamije gushyira ku murongo abanyamadini no kurinda abaturage ibisambo byitwaza amadini bikabasahura. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba rikaburaho ririgitiye. Ibyo ntabwo byose mwumva byaba mu bantu koko. Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, ibiki. U Rwanda akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ngo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero avuga ko abantu bamwumvishije nabi, ko kuyafunga ko ari ukurinda abantu ibisambo. Nubwo Kagame yivugisha, ariko benshi bamushinja kuba ari umuntu utemera Imana, akaba ari umugatolika by'izina gusa. Kuko ngo ahubwo Kagame yemerera ibintu by'abapfumu. Kagame abatavuga n'ubutegetsi hari abajya bavuga ko araguza afite abapfumu. Kubera iyo mpamvu ngakaba nayo mpamvu Kagame ngo adakunda amadini namba, wari umushokeye ngo ayakuraho akayafunga yose akagenda ruhenu. Ariko ngabangamirwa ngo ni uburenganzira bwa muntu n'itegeko nshinga rivuga ko nta muntu ukwiye guhohoterwa kubera ibyo yemera. Abandi bavuga ko Kagame kubera kwanga abazungu kandi ngazi ko amadini yazanywe n'abazungu, ngo niyo mpamvu abashaka kuyafunga, ngo ariko akabangamirwa. Ngayo nguko rero uyu munsi rero hari inama yasozaga icyo bita ngo ni harya ni iki Idul Fitri, ibingo by'igisibo cy'Abayisilamu. Abayisilamu mu Rwanda rero nabo utamenya imiterere yabo, aho havugwamo amacakubiri menshi cyane mu Bayisilamu. Usibye n'amacakubiri hakavugwamo ubwo no gukorana n'imitwe y'iterabwoba Al-Qaeda. Hari igihe cyashize byize kuvuga ko umuhungu wahoze ari mufti w'u Rwanda yagiye muri Al-Qaeda kurwana, ngo ariko ngo biza kumenyekana NSS ubutasi bw'u Rwanda ngo burabikurikirana. Niba araje kugavuga mama, niba ataraje kugaruka numbaze. Ngayo nguko rero ibikomeje kuvugwa hano uyu munsi rero. Kagame nyene yitabiriye uyu muhango, ashimira Abayisilamu ngo kunange bamaze kugeraho, ndetse abibutsa ko abari mideni ko azabafasha. Idini ry'Abayisilamu rero rifite association yitwa ngo ni Rwandan Muslim Community RMC. Uyu munsi ngo bahuye na perezida, ariko wabonaga bari gukoma amashyi mu buryo budasobanutse. Abanyarwanda ni ngoma amashyi mu by'ukuri. Perezida aravuga ikintu bagakoma amashyi, aravuga ati ndakwica agakoma amashyi, avuga ati nzabakiza bagakoma amashyi, bavuga ati muragapfa amashyi. Amashyi yabaye amashyi. Amashyi rwose mwidishi, ni babidisha Abanyarwanda rero. Ngayo nguko reka amakuru ashite yakomereze kuri insida iteye ubwoba y'abari Washington. Leta ya Kongo ivuga ko igitero cyagabwe kuri First Lady wa Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi
ngo cyapfubye, inzego z'umutekano zabo ngo zaragipfubije. Mu ntangiriro havugwaga leta y'u Rwanda ko ari biri inyuma, ariko ntabwo abantu bigeze babyemera habe namba, ahubwo bagize ngo ni ibintu by'imikino bya brage, ariko byaje kurangira burya kuko ari byo. Ambasade y'u Rwanda ibiraje so itangazo yamagana ibiri kwivugwaho, ivuga ko nta wari ugamije kwica Denise Tshisekedi, ahubwo ari uko umudiplomate cyangwa umutegetsi w'u Rwanda nawe wari urinzwe, nawe yari yabukinze hoteli imwe bagahurirayo batabizi, ngo icyo gihe inzego z'umutekano cyangwa se security details, abashinzwe umutekano wa First Lady wa Congo, ngo bangiye aba basirikari cyangwa se abashinzwe umutekano b'u Rwanda kwinjira muri Sanseri. Icyo gihe byahise bakavuyo bitari induru. Icyakurikiyeho nuko hoteli yabyinjiyemo basanga uyu mudiplomate atavuga izina w'u Rwanda akwiye kwimuka akagenda akajya gushaka indi hoteli. Hagataho ariko hagaragara abantu bashinzwe umutekano b'u Rwanda bambaye nk'abahinzi abatavuga n'umutegetsi bati reka nta muntu ujya muri hoteli yambaye kuri atagiye kwica. Umwe mu bakurikirana imbuga nkoranyambaga batanga amakuru Etienne Gatanazi wati birarenze banyarwandakazi ngayo nguko ibya Tshisekedi rero na Kagame basinye amasezerano y'amahoro muri Washington. Aya mahoro yahindutse induru. Hari amakuru avuga ko ingabo za M23 Kagame yatangiye kuzikura muri Congo. Hari nk'agace ka Rubero bivuga ko abasirikari be bavuyeyo, ariko ikibazo biravuga ko bavuye mu gihe muri Masisi barwanye kakahava induru zikavuga. Ngayo nguko rero bikomeje kubera hano ku mbuga nkoranyambaga. Jean Paul Nkundineza mu mazi abira rero, uyu yafunzwe azira ko yabwiye Mutesi Jolly ngo bazamuguha umurye. Yavugaga Prince Kid ufungiye muri Amerika nawe ku bijyanye na Miss Rwanda, ariko kuva yavaye ngo konti zose zirafunzwe ndetse yarakomatanyirijwe. Rero ahora yandikira RIB ngimufashe bazifungure, ariko RIB ngo yaracecetse yaryumyeho, arashaka gutabaza Perezida Kagame rero ngo amurenganure. Yazarenganurwa se? Reka da, ntabwo biba byoroshye. Jean Paul Nkundineza rero ngo ni umunyamakuru ukunda gukurikirana imanza za politike, ariko kandi benshi bamushinja kuba ngo ari inasi nubwo ibi byose bimubaho. Abandi bakavuga ko iryo bamubeshera, ntawamenya. Twe tuguha amakuru hano ubundi ukitohoreza. Ubu rero akaba asigaye akorana n'uwitwa Mike Karangwa. Uyu nawe waje muri politiki ubundi wahoze mu by'imyidagaduro muri za Salax n'ibindi byinshi. Ngayo nguko rero mu mahanga rero Bobi Wine aratabaza ati ndacyari mu kaga. Aho yahungiye Washington ati ndacyari mu kaga rwose, mumfashe mu nkubitire Museveni mu muhane areke Uganda yigenge. Ibyo rero nibyo ari gutangaza nyuma y'uko inzego z'umutekano za Uganda zimushakishije zikamuhiga mu gihugu cyose zikamubura, zikongera kumva ari hanze. Burya rero naje kwemera burya ko igihugu nubwo cyo gifite ubutasi kiba kidafite bwose, hejuru y'inkoko hari dendo rero burya. Nguko byagendekeye Bobi Wine, akaba avuga ko umuhungu wa Museveni witwa Muhozi abamumereye nabi buri gihe, akunda kumwita Kabobi. Reka rero mbashimire, bifuriza umunsi mwiza. Amakuru yacu nawe mu kanya n'ubundi saa 12 z'igitondo. Uwiteka bane namwe, bye bye.